Ош технологиялык университетинин эл аралык байланыштар бөлүмү инновациялык маалыматтык технологиялар институту менен биргеликте Түркия Республикасынын Балакесир университетинен келген окумуштуулар менен жолугушуу уюштурду. Иш-чаранын алкагында профессор доктор Айхан Истамбулу жана профессор доктор Мехмет Өзжан студенттер жана окутуучулар менен конок лекцияларын өткөрүштү. Лекцияларда компьютердик инженериянын заманбап багыттары, жасалма интеллект жана сунуштоо системалары боюнча актуалдуу темалар кеңири талкууланды. Конок лекциялар студенттерге жана жаш окумуштууларга эл аралык тажрыйба менен таанышууга, жаңы билимдерди алууга жана илимий изилдөөлөргө болгон кызыгуусун арттырууга өбөлгө түздү. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар биргелешкен илимий макалаларды даярдоо, эл аралык жана инновациялык долбоорлордун үстүндө иш алып баруу боюнча макулдашууга жетишти. Ошондой эле академиялык мобилдүүлүк программаларын кеңейтүү жана тажрыйба алмашууну күчөтүү маселелери талкууланды. Бул иш-чара илимий кызматташтыкты өнүктүрүүгө, билим берүү сапатын жогорулатууга жана Ош технологиялык университетинин эл аралык байланыштарын чыңдоого маанилүү салым кошот. Şimdi burada hangi tür çalışmalar yapıyor? Biz Balıkesir Bilgisayar Mühendisliği ve Mühendislik Fakültesi olarak neler yapıyoruz? Onları anlattık. Balıkesir Üniversitemizi tanıttık. İnşallah bundan sonra muhtemel işbirlikleri, öğrenci ve hoca değişimleri, Erasmus ve Orhun programının ilerletilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Bundan sonra daha çok görüşeceğiz inşallah. Evet, sizin üniversiteyi çok beğendik. Ülke olarak Kırgızistan'ın bizi ağırlamasını çok beğendik. Çok memnun kaldık. Bizler de sizleri Balıkesir'e bekliyoruz. Mutabakatlar konusunda zaten konuşmalarımız, anlaşmalarımız yapıldı sözlü olarak. Yazılı olarak da önümüzdeki hafta diğer anlaşmalar imzalanacaktır.